E-PAO tabiriba khudimak po Witram Susmitana ayuki pau pizari ahanbida maruoiba headline. Sambit Patrana Numit Kayani Manipurda Leiduna Bjpgi MLA sing Unaduna Wari Sanarabasu Anouba Luchingb amak khanba ngamdri. Sakhangdaba singna ex MLA Bizoi Koizamgi mayumda hand grenade ani nagsilam lay. Constitution gi oina daka leba Manipur Assembly Session Governor na kari gi kautribano haina Zairam Ramesh na phongdokrai. Pau sando na pijari. Sambit Patrana Numit Kayani Manipurda Leiduna Bjpgi MLA sing Unaduna Wari Sanarabasu Anouba Luchingb amak khanba ngamdri. Haukiba Nomaijing Numita and Virena Chief Minister from the resign to Krabamatunda, Hauzik Labdam Asita Tokliba Rasnitigi Charangnaba Habadi, Bjpgi MLA Singi Marakta Tokai Tanaduna Laneriba Asi, Sangdainaba Amapuraknaba Gidamak Center Gi Luchingb Singna, Observer Ama Oina, Manipurda Thorakiba, Bjp North East Ki in charge Oiriba, MP Sambit Patra, Ngasiga Thani Infal the Lerekpa. Numit humni shuraklay. Adubu hariba matam asida karigumba rasnitigi oiba ahongba amata purakpa ngamdana layri. Ngarang nuntil pung mari tarapa matamda Sambit Patrana North AOC da leba Infal Hotel da MLA Karam Siam Amadi El Susindro Tokai na Unaduna Wari Sanakray. Sambit Patraga Unaraga Thorokiba MLA Karam Siamdi Atuba Matamgi Manungda Waroshin Ama Puraklaba Yai Habigi Wapam Pongdoklamki. Adubu Minister El Susindro di no comment Habanatana Wapam Amata Fongdoklamki de. Paute asina thazaba yaba mafamdagi phangba paugi matung inadi center na Anouba Manipurgi Chief Minister ama khandringai phawa state asida animated suspension natraga president rule thambat toroi hauzik France leriba Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na India da halaklaba matung February 15 da state asida Anouba Chief Minister ama wasak loba yai hari Amaromda ngarang ayuk pong tara taba matamda Sambit Patrana Manipurgi Governor Ajay Kumar Vallaga Manipurda thokliba rasnitigi irang asigi matangda marirak suba oina Unaduna Wari Sanakray. Wari Sanaba adu ngarang ayuk pong tara dagi taraga minute yangkai phawba Governor Ajay Kumar Vallaga Unaduna Wari Saki. Adum oinamak Ras Bhavan gi geta mahapungai duna leikiba lamdam asigi pawmishing na hangba wahangi pawkhum. Amat tapiramdana Infal Hotel tamna chatki. Ngarang Sambit Patragi hauzik oiriba rasnitigi charangnaba asigi matangda wafam khara disoidana phongdokani haiba Bjp Manipur State Unit ki Luchingb singi maikaidagi pawmishingda phongdorakpa leikhibana pawmishingna Infal Hotel tana chatuna Sambit Patra unana bahonaki. Adubu ngarang numit yungba matung pung ama phawba unabagi matam pikide. Constitution gi oina darkar leba Manipur gi Assembly Session Governor na karigi kaudribano haina Zairam Ramesh na phongdokrai. Constitution gi oina yamna maru oiba tawdaba yadraba Manipur Legislative Assembly ki session asi karigi damak Manipur gi Governor Ajay Kumar Vallana matam chana kaudribano haina Congress ki General Secretary in charge Communication Jairam Ramesh na phongdokrai. Manipur ki Governor na Constitution violate tawre haiba wafamga loinana Manipur ki Chief Minister Oirambat Nongthombam Viren Singh na Governor Ajay Kumar Vallada resignation pisin kiba thodok asiga mari leinana Zairam Ramesh na hai. Constitution ki Article 174(1) da mayek sengna palli madudi Assembly Session anigi marakta tha taruk hena gap leinaba yade. Asigumba Constitution ki tangai fadana phamdaba yadaba Assembly Session Manipur ki Governor na kautriba karigino mahakna karigidamak Constitution ki Article violate tawribano haina Congress ki Luchingb asina wahang amakaya thamlakli. Mahakna makha taraduna hai ngarang asi Constitution ki matung inna Assembly Session kaunabagi aroiba numitni. Haukiba Nomaijing Numita N. Biren Singhna Chief Minister gi from thadokraba matung haukiba ningthokaba numita Kaukiba Assembly Session adu null and void oikray. Assembly Session adu da opposition Congress na no confidence motion thanganaba same saaduna. Laiki adubo N. Viren namduna from thadok hanki. N. Viren na CM pham thadok hibadu thengmalabani. Hauzik Manipur gi miyam na Prime Minister Narendra Modi bu Manipurda lakpina ba khorang na ngairibani. Manipurda haukiba chahi lising ani kolhumdoi gi me ahumdagi haurakiba irang hek thoklakpadagi CM pham thadoknaba Congress na demand tawduna lakibani hari.
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ E-PAO ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯨ, ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯔꯥ ꯊꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ FMR ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯄꯨꯡ 12ꯒꯤ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯔꯤꯖꯨꯝ FMR ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ CNPO, ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ NSUC ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯐꯩꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯧꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ TUCꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯗꯦꯕꯂꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯤꯜꯁꯥꯏꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯄꯣꯂꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯨꯟꯗꯔꯤ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯥ ꯁꯨꯔꯛꯂꯕꯤ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯅꯁꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯐꯝꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MLA TH ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ 12ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 8ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯐꯝꯍꯟꯗꯅ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ MLAꯒꯤ ꯕꯕꯨꯄꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ MLAꯅ ꯃꯈꯥ तारादुना मे 3 हौखिबा मणिपुरगी इरांग असी हंदकी 12सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबलीगी 8सुबा सेशनदा खनदुना मणिपुरबु महौसागी इंग तप्पा फिबमदा लाकनबा खनगदबा असिदा सेशन फमहंदबा हाइबसी मणिपुरगी मियामबु सेंटरना करिसु ओइना खंदे ताकपनी मसी मियामगी ओइना लाइबक थीबनी। सेशन असिदा इरांग असिगा मरी लेनना खनगदबा लेबाकि चाउखत थौरांग फुरुप अनिगी मरक्ता नुंसिनादना लैरिबसिंग खनगदबा अदुसु पांगथोकपा ngamdre। गवर्नरना कौरबा सेशन अमबु नोंमा खक्ता ngairaba matamda chatnaba yadre सेशन कैंसल तौरे हाइबा असिदी ह्यूमैनिटी ग्राउंड दसु अदुमक याई।
Governor masana thokliba order amabu null and void oire haibasidi India yauna malemgi mafam amata da thokhidriba order amani. Lengak asida yauriba BJP amadi atai party singi MLA sing yauna MLA nifumari bukari su toba ngamhandana thamba haibasi Central lengak ki karamba thausil no. Chief Minister na resign tawkiba Numit adumaktada Anouba Luchingb ama khanduna Assembly mifam tawramba yai. Adubu Anouba lengak sembada matam lauduna tawningba tawduna leiba center gi thausil asidi tungda afaba oiroi. BJP amadi masiga chaminariba MLA nifumarina nupa thokna Assembly mifam phamnaba thabak tawbam ngamdaba haibasisu miyamgi oina laibak thibani. Manipurda PR natraga animated suspension laklabadi madugi thodang hauzik leiriba caretaker chief minister amadi Bjpgi MLA amasung makhoiga chaminariba singna pugadabani. Sambit Patrana Manipurda lakliba asi Manipur thugainaba laklibra natraga Manipur kananaba laklibra haibasu khangba ngamdre. Manipurda political gi charangnaba asigi matangda mahakna numit humni shuraba phawba miyamda wahi amata haidaba asi achumba nate athubada center gi BJP lengana Manipurda mapung phaba lengak ama thamduna house ki mifam apung phana chatha hanaba thabak lokhatkadabani haiki. Manipurda PR lakani haiba thajade haina MLA karam syamna phangdokre. Nongthongmam Biren Singhna Manipur gi Chief Minister gi phamdagi resign tawkhraba matung Anouba Chief Minister ama khanba ngamdana leiriba amadi hauzik Manipurda political gi oiba charangnaba leiriba marak asida BJP gi MLA karam syamna miyamna panariba Manipurda center na president role thamlakadra habigi wafam yaba ngamkhidabaga loinana hauzik oireba rajniti gi charangnaba asi center amasung state ki BJP legislator singna soidana intervene tawduna resolve tawnaba hotnagani haina phangdokhrei. Wafam asi MLA karam syamna BJP North East in charge oiriba Sambit Patraga unadringai Mamangda Imphal Hotel da Mahaka Pamishingna hangba wahangi pakhum piraduna phangdokhibani. Mahakna hai state asida PR thambagi wafam mahak khangde BJP gi manungda thokliba political gi charangnaba asi central leader singa Manipur gi legislator singa tanaraga loishinba ngamgani amadi Manipurda constitutional crisis lakloi haina mahakna phangdokhi. Police ki search operation singda lalhulup ani gi cadre ahum phabangam khrei potlam sing fagat khrei. Ngarang ayuk Manipur Police na tongan mafamda chathagiba search operation singda aina thinkraba lalhulup ani gi cadre ahum phagat pangam khibaga loinana makhoidagi potlam kaya phagat pangam khrei hari. Police ki pauna hai ngarang ayuk Imphal West Police Station gi manung chanba Namdolong Khuman Lampak Man Stadium manaktagi Manipur Police ki team amana aina thinkraba lalhulup People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak Pro gi cadre ani phagat pangam khrei hari. Police na faraba miyosing adudi Asem Dines chahi nifumathoi amasung huidrom tomba sing chahi kontrataruk ni hari. Makhoi anidagi piprak pogi leaflet sing sale oina lupa lising mapanga chani humpu amadi ID card sing fagat pangam ki hari. Police ki pauna hai makhoi ani asi Namdunglo area da leba miyoi sing dagi namduna senkhai thumkai tawba miyoi ngaktani hari. Atopa search operation amada Manipur Police na Lamphel PS ki manung channel leba Langol Game Village Zone 2 area dagi aina thinkraba lalhulup Kanglaipak Communist Party KCP PWG gi active cadre ama fagat pangam khrei. Police na faraba cadre adugi maming Thongram Vidyasagar Singh chahi kuni thoini hari. Mangondagi police na mobile phone ahum Bifang handset ahum charger mari camouflage uniform hapa housing fagat pangam khrei hari. Faraba miyo sing mari leinaba police station singda sinaduna aingi oiba thabak lokhat hankhrei haina police ki pau asina phangdokli. Ekar taruk romda tharamba popi pambi sing yanthakhrei. Manipur lengakna lamdam asidagi mayai kaban nisa sing maru fangna muthanaba changsilakliba war on drugs ki khongjangi manung chana Kangpopi district ki New Kaithal Mambi police station na konba Koripok village amadi Sehajang village anigi marakta leiba lam ekar taruk romda ain gi wangmada tharamba popi pambi sing security force ki kangmuna yanthatuna manghan khrei hari. Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu. Aroibada maruiba po amuka hana pizari. Sambit Patrana Numit Kayani Manipurda Leiduna Bjpgi MLA sing Unaduna Wari Sanarabasu Anouba Luchingb ama khanba ngamdre. Sakhangdaba singna ex MLA Bizoi Koijamgi yumda hand grenade ani langsilam lei.
Constitution-gi oina darkar leba Manipur Assembly Session Governor-na karigi kaudribano haina Jairam Ramesh na phongdokre. Matang asida Loyalam E-PAO na ayuki pao piba loizari tabiriba khudimako amuka hanna khurujari.